Jutro, dragi moji, lijep pozdrav vam želim, veliki selam i dobro mi došli u novi video. Ja sjedim evo sama u autu i čekam da mi prođe vrijeme da uzmem odmah djecu iz vrtića. Jer danas mi neće biti ni Mahir, a cijeli dan idemo ako Bog da poslije zubara, a poslije vrtića idemo kod zubara. Imamo danas termin kod zubara. I tako da, eto, odmah ću da ga pokupim da ne bi morala dolaziti ponovo opet. Emir je mašalno isto super, u vrtiću sluša, nije plako, mašalno, baš je dobar. Samo eto ne znam što mi ovako samo malo produživa što se tiče vremena. Jučer je bio pola sata, danas opet samo 40 minuta. Ne znam. Ne bi im se miješalo u posao, to opet oni bolje znaju, jel, te pedagogice, kako to ide sa djecom i da li je bolje tako ili ne. Ali moje neko mišljenje je, ako dijete već ne plače i ako sluša, bolje bi bilo da ga odmah malo jel, ne osjeti to. Evo samo što sam malo bio, mama već došla i to je samo kratak period, on već zna. Mama će brzo doći. Stvarno, on samo sjedi onda kod te pedagogice u krilu i čeka. Pa eto, vidjet ćemo kakav je danas bio. Uglavnom, danas smo produžili 10 minuta. Sutra će možda biti 1 sat. Vidjet ćemo. Auto je katastrofa. Trebalo bi ga i usisat i oprat i prašljivo je. Sve od nekakve one kiše. Toliko je žuto okolo i nekada ga parkiramo ispod drveta pa bude puno nekakvog lišća. E sad, ne znam hoću li to danas odraditi ili ću drugi dan, mada kad budemo išli zubaru moramo ići možemo pješke jer mi nije daleko. Neću s autom. I eto, narode. Šta ima kod vas? Hvala vam puno na podrškama, na lijepim komentarima, na gledanosti, kako se kaže. Ne zamjerite meni moj bosanski. I tako. Eto, puno vam hvala što me pratite, što me gledate. Moje žene uvijek stvarno dođe poneka nova žena i koja me na Facebooku mi piše i kaže: Selma, ja te pratim na YouTube, evo i ovdje sam te našla, pa eto, drage moje žene, dobro mi došle. Hvala vam što me gledate i što vam se sviđa moj sadržaj snimanja i tako. Eto, ja pokušavam opet ovako kad snimam, malo da vam, ne pravim jel svaki dan uvijek isti video, malo iz kuhinje, malo miješam i nadam se da vam je to zanimljivo, a po ovome sad vidim da jeste. I eto, ništa, narode, vidimo se onda poslije. Kad se uključimo opet. Mahire, idemo zubaru, jel da? Jel ti drago? Jest. Bravo. Volim jako srcem poprat. Bravo, tako je. Nisam ponio. Evo mene su pola. Sad ćemo još malo. Kako je bilo sine kod zubara? Ha? Da vidim mama osmijeh. Bravo, ajmo. Mahir sluša, mašallah. Vjerovali ili ne, dragi moji, Boga mi, kad sam došla s djecom od zubara, ručali smo i zapravo dočkovali malo. Emira uspavala i tako da smo svi bili malo legli.
I sad evo hoću da ovdje malo rastribim po kuhinji. Da sebi napravim jednu kaficu. Jer je jutros nisam ni pila, a prahnula mi je. Ali napravit ću sebi onu jednu nes. Jer ako budem sad pila bosansku i poslije još jednu, neću moći spavat, što kaže moja mama. Onda mi se navečer ne da zaspat kad tako popijem jaku kafu. I više puta na dan. Pila sam prije više ovako kafe. Napravim sebi, ali sam dosta nešto umanjila. Ne znam zašto, da li je to tako jednostavno mi došlo ili... A Mahir mi ovdje našao, hoće da mu kuham makarone. Pa ću tako odmah malo pristati makarončića za djece. Bolan Mahire, šta glumiš, mislit će neko da plačeš. Kod zubara je danas bio pošao glumi i tako, mama daj ruku, ko bio pošao plakat, a Boga mi noći nikad nije plakao, baš sluša kod zubara. I volim što sam ga tako počela da vodim, da se ne boji, jer čim dijete tako, onda poslije ne ide redovno, dobije taj neki strah. Evo dole od moje ove komšinice, njen sin, ona mi priča, baš sam je srela kad sam se vraćala. Kaže, u nje malin se tako boji. I tako da joj, ove flašice moram tamo izručiti, staviti na balkon. One se trebaju vratiti. Ova Mahirova da samo voda. Kako se ovako sve neki nebitnih stvari ovdje nakupi. I hoću da kažem, fino su baš ovi ljubazne dole zubarke. Baš nekako, čini mi se, dječji ambijent. Ima dosta djece i omladine, a mislim dolaze i odrasli kod njih. I Mahica tako nešto sigurno kod njih osjeća. A kad sam ga god vodila, nije mi dozvoljavala da sad tako Mahira držim ja u krilu dok ona njemu pravi zubić ili slično. Eto jednostavno da se ne navikne na to. Mahire, šta vam je? Pa nemoj sine, šta glumiš? Pošao si baš nešto u zadnje vrijeme da glumiš. To nije u redu. Kad sam ja bila tako mala i mene mama vodila zubaru, ja sam se bila naučila da ja u krilu sjedim i onda poslije neću iz krila, hoću ja da mi se zub tako popravlja. To je onda malo kako poslije dijete odviknut. Ovo mu ostala krofna, nije koja njegova. Tako, ovu cucu ću baciti, šta će on, neće cuci. Napravit ćemo makarona, malo izmiješati jednostavno veget i malo maslaca. One tako najviše voli. A gledam sad da li imam neke načite. Pa da njih iskoristim da ne bi načinala ekstra nešto. Eto. Mislila sam poslije kad mi dođe Senail da prošetam vamo dole do jedne radnje. Mislim, mogu ja to i sa djecom. Ali ima jedna radnja baš blizu nas ovdje fina. Ima ovako odjeća, garderoba, zove se Ernst Family. I baš je lijepa radnja, nema šta nema. I odjeće ima i za djecu, svašta. I vidjela sam jutros kad smo prolazili tuda da ima nekakvo sniženje, ali sa djecom, boga me, nisam mogla ući.
Maher onda bio izgladnio i hoće kući, mrsko mu. Emiri su već bilo mu dodjelo. Pa vidjet ću kad dođe se najrače, još možda ću ja otići sama malo dole da prošetam do te radnje. Da vidim šta ima. Evo ovako, oni najviše vole ove makarone. Samo malo im stavim vrhnja. Vegete. I još. Jačka za dosta. I... Mama vam svakakve vrste izmiješala. Dosta. Kako sve? Pa ima ašnju i... Možda. Si gladan, Emire? Mama puši. A mama će evo kafu. Mama, hoću. Ajde. Evo mama. Emir se bio oprzio malo. Gdje, Emre, gdje? Evo sine. Vidi se mi Emir. Gdje ćemo? Idemo rolerima. Mama su malići u sport. Što ćemo u školu? Poduzmemo kifu. Ljepoto moja. Sad ćemo jesti. Evo i mala ribica. Mama, sad ćemo jesti. On je jučer pao sa rolera, vidi oka. Vidu. Nije se rolera igrao lopti. Pa i udario se u beton. Aha. Dragi narode, evo ja izašla sa djecom malo vani. Pošto sam rekla, Emir mi je spavao, a i Maher je baš dobro odmaru. Hajde reko da izađemo malo nekovu energiju iz sebe izbaci, da se malo umore dok ne krenu opet leći. Jedan krug, babo nam je došao, on će malo kući da nešto odradi, a ja izašla evo sa djecom. Evo, boga mi opet vrijeme došlo jakne, ja obukla se najlovu ovu. Ajde reko ovako da sa djecom samo u šetnju, što mi kažemo oko kuće. Može i... Kako lijepo sunce zalazi. Dragi moj rola što on to vozi. Ovdje imamo i sladoled, ali boga mi još friško na polju za njega. Ništa narode od moje prodavnice što sam htjela ići dole da vidim eto šta ima. Ajde možda ću sutra ako Bog da se na ne radi. I razmišljala sam ujutru kad odvedem djecu u vrtić. Ne znam da li će on ići isto sa mnom da poslije ugovora kad potpišem ako Bog da odem malo tako prošetat negdje i da vidim šta ima. Dugo nisam bila tako u šopingu. Da je to nešto još kupim ako Bog da pomalo se pripremamo i za Bosnu. Koliko mi je ova kosa izrasla, baš je sazrila već za farbanja. Iza sva plava, a ovdje je izrasla. Nekad razmišljam da se ofarbam u smeđe. Molim sine. Gdje moj Mahere rola, sine? Emire, gdje ti je rola, sine? Gdje je rola? Pa što si ga tamo ostavio? Idi po njega. Idi. On mi njega jednostavno samo tamo ostavio i došao bez njega. Ja ga pitam gdje mu je, kažem, idi sine po rola, Emire. Idi, gdje je rola? Emire, ti si ostavio. Nismo ponijeli loptu. Ima ovdje jedan stadion, što uvijek dođemo. Ovako, ovdje imaju klupe, vidite, može se sjediti. Tamo djeca igraju fudbal, neću sad da vam okrećem jer baš ima puno djece. I mogu reći koliko je sati, evo vidite već da je sunce zašlo, da baš je puno ovdje stadion. Baš dosta djece ima. Selam, kako ste narode, šta ima?
Evo ja ovdje iščekivam svake sekunde kad će me lopta ožiditi. Šta čekuješ? Kad će me lopta od mog sokola ožiditi. Evo malo voća. Ja to je ispravna riječ. Koje? Ožiditi. Uždit, ne znam ni šta ti to znači. Pa ja namjerno hoću ti riječi. Čekaj, mama. Evo. Sad ćemo njega nosat po ustima kako se zove. Narode, vidite što sam dobila kolač od svoje vamo dole komšince, što nikad mi se ne da otići sa njom prošetat. Pričala mi još jutros kad sam se ja vraćala od zubara. Srela je, kaže, njezin mali se pofalio u vrtiću i rekao, kaže, moja mama, kaže, pravi dobro, kaže, kolače. I ona ode u vrtić po njega i kaže mu njegova pedagogica mame, pa kaže, gdje je kolač? Kaže, kakav kolač? Pa sin ti se, kaže, pofalio da ti, kaže, praviš dobre kolače. I ona morala sad napraviti kolač i ja joj vičem, pa kakav ti je? Rekao, što nije zvala da probam. I zamisli da ona mene u 8 sati zvala da idem dole. A stvarno dole na prvom spratu živi. I sad hajde uvijek se kaže, ne vraćaj prazan tanjir, jel? I ja joj kažem, rekao, šta da ja tebi napravim? Rekao, ši ti nešto slatko. A ona je mene isto prati, gleda tako moj kanal. Ali... Znaš šta ti njoj napraviti? Šta? Ti njoj napravi one hormašice. Neću, svako jedno pitala 30-40 sam je. komada. Neću, pitala sam je. Rekla je neku pitu. Eto. Pitu Svidjelo joj se kad je vidjela kako pravim pitu, to joj se svidjelo. Eto, komšince moja, ona nije naša, mislim, ne priča naš, ali gleda moje videe i kaže kad tako spomeneš neke riječi, opet ti razumije po neke riječi. Eto, u tom smislu sad zahvaljivam ti se. Danke schön, meine Nachbarin. Hajde da probamo. Ja, Boga mi, ne jedem slatko. Čuj. A tu je, ja, što ovako u ovom šorcu izgledam isto. Dobar. Sutra će biti... Aj probaj. Dođi. Jesi čula? Ajmo, pso. Evo. Pazi, Emir će nas udariti. Super. Leka je, da? Sa šokolade. Kaže ona meni, slobodno, kaže, možeš jest, nema ništa, kaže, unutra. Kaže, jer neko se plaši, znaš, zbog alergije. Ma nemamo, rekao mi alergiju na slatko. Kaže ona, nema mi ja. Ja, Boga mi, ne jedem slatko. Samo neparnim danima. Ajde igraj s Emirom. Ok, Mahi. Mene ko neki ko da je ko da je kokus. Kokos? Ja. Pa dobro. Ovo nije kokus. Imaju grožđice. Po ovome i Maher ne voli grožđice. Ali je Boga mi dobar. Emire, sine, ne može to tako. To ne može tako. Kako ti misliš tako? Vidi mi reklama tamo ostale, da ja vidim šta ima. Boga mi sam najavila narodu, sutra moram otići vamo dolu u prodavnicu od kad nisam bila. Danas pješke je krenula sa njima kad sam se vraćala iz ovoga... Koju prodavnicu? Vamo dolu, Boga mi, što je kod nas kod Ubana. Nije mi se dalo od djece, ja ušla unutra, gladan sam, hajmo kući, žedan sam. Laj, ja tako kod svakoga, ja se stvarno pitam. Eto. Ne znam, dragi narode, jesam to i spominjala, jesam to i pričala. Vidjeli ste da prije nego što sam izašla, napravila im tako bila makarone, Maher nije mogao čekat večeri, znači nema šanse.
Hajde jedi. Mašalno, evo. Ja vićem se najlode, ja sa njima izaći, reko malo vani, jer puno mi je spavao Emir popodne, reko malo da se umori, hajde, jedan krug dobar prošetat. Ja ošla u Špar da kupim nešto što mi treba. Mama, mogli ja sendvič? Kakav, reko, dijete, dragi, sad sendvič. Ne znam, stvarno uvijek su gladni. Pa hajde, pola. Kaže, ova dol moja komšinica, reko, šta tvoj mali ne spava još, a on ide ovdje blizu u vrtić, ma ne spava, kaže, evo ga jede. Ja ne reko, imao jede, kaže, ne može jesti. Reko, isti su onda. A mislim da su oni tu i sa godinama. Možda je Majer godno onda stariji jer on će u školu. Ako? Ako? Ma kaži, mamin. Kada će u školu? Kada? Samo što nisi. Je se pripremio. Za 30 mjeseci. U septembru. Joj, majko, mašla na što je on. Dubai. Mu šta? Ovo ja mislim imam kući. Ovo. Ja imaš. Ma. Ma, nije to ma, to je medo. Ko je pokazivao? Koju? Evo vidiš, tu je ova DM kartica što ima. Ne interesuje te, evo. Jes mi ostavio onaj Lidl? Vidi naljepnicu, oho, evo i popusto. Nekakvi. Zašto je ovo, mama? Ostavi to, bogati, hajde igraj se sa djetetom. Evo i mene, draga Indira, počela sam. Sve te razumim. I moji su isti, evo i. Selam za moju Indiru i ona je ovako kao i ja. Evo ona ga što složi. Ništa, sine. Sve tu ide u radni staž. Upao s loptom, ništa. Biće samo kad fijokne mi. Šta ti misliš, hoću se fino sutra moći dogovoriti sa šefom, šta će biti maliko? Šta go bude? Otkud Lidl ima komode? Pa uveli se tu uskoro. Vid fini ovi vazni. Uveli su i važne uskoro. Jesu i oni po ovim prodavnicama. Kad bi insan otišao unutra, uvijek možeš nešto kupiti. Uvijek. Jo, kad bi god ušla Hvala imala. Bogu, ti nisi takav. Hvala Bogu, ona narode ovako, kad zagleda nešto, isto vuklja onaj tobogan, šator. Viće samo jedan dan brodić kad donesi i vesla. Neće, to će završiti u Bosni, mislim, neće tobogan. A ako ga mugneš i dovužu vuti. Ma nema šanse. Nema šanse. Nek imaju djeca pred kućom. Ne, imaju već pred kućom. Ja imaju onaj. Al šator. Pitaju ovi komšinci, treba li njezinima Ko ima? da joj posudim jedno 3 godine. Pa šta će i ona od njega? Gdje će ga? Narode, Ona dole na prvom- čekaj da ja ispričam šta je, jesmo vam pričali u već toga? O to boga. Ja sam došao jednu noć s posla i ona je to dovukljala. Pa gdje ti to narod objasni kak je to tobogan, on će me zbog zna. Sačekaj. I to je bio jedan komad, možda 140 da je dug, ja mislim 100%. I ja sam to rastavio, otvorio i počeo da sastavljam kad ono fali jedan dio. A meni drago, rekao sutra mi to vraćamo. Hajde. I mi odnijeli u Lidl i vratili. I ona ti je vrljala po Lidlu ili smo ošli u drugi, ali nije bitno, hajde. I nađe pravi. Eto, taj sad, u tom ne fali taj jedan dio. To su stepence što se penji. I kad smo donijeli kući, opet fali, jel ne? Ja opet donio kući iz auta. Boga mi je potežak. Ja donio kući, nije original pogrešan. I ja vićem, ja ću ga vratiti. I ona se složila, hajde vratit će. Znači, 2 puta. I ja došao 3. dan kući. Ona ga opet našla u 3. Lidlu.
I što je to, koju pravu riječ da kažem, to je ogrom, to nije za stana, nikako, znači to se raščeprlji komoda, boga. A to je, narode, ovako, eto, hajde nije on sad baš dobro, mislim, objasnio je, ali tobogan je iz dva dijela, znači imaju stepence, ima onaj dio što se kliže i samo se to sad gore, oni šarafe stavi i to je to. Ali imaš i tobogan što ima to gdje se kliže, a imaš stepence što su ovako kao piramida i možeš i kombinovati na jednu i na drugu stranu, tako nešto. Međutim, to je tobogan iz dva dijela, znači moraš 2 kutije kupiti. A to ne piše nigdje na kutiji. I sad ja uzela jedno, donijela ono što se kliže, vratila, donijela drugi put, donijela samo stepence. Nemoj govor donio si. Ti si samo treći donijela. A onaj si prvi i drugi rekla eno i u autu, hajde iznese, ali nije bitno, hajde. Ne, Emire. Nemoj. A gdje ti je lopta? Pa gdje mu ode lopta i onda dojde nešto Ajde, zove govori. brata. I šta ćemo sad sa njim, kažeš? Oni tu za tamo. Ma daj, bolan si. Ne može se to, sine, bolan voziti u autu. Nastaviti sa nofel u jednu. Ima prijeći stvari, nek odnese ga ovako u park dole stavi. Emire, ne tu. Naj. Idi bus Idemo uzmi nađi svoj. loptu, sine. Eno ti bus. Što si donio iz kele. Aha. Ja, eto, ako govorila si da bi imala volju, ti imaš ti stvari, Ja imam, ja ću tebi to za sve pluma. pripremit, može. a i za nešto zabosni. Rado bi ja njega odvukao dole, ali neću ga u kuću dole da stavljam nikako. Ovako, ajmo nastaviti tobogani, izvati i sarofete, staviti u neku kutiju i oni tu bosni. Ama neću, sine, nikako, to nije zaključeno. Staviti u par. Nećemo, sine Nije Boga. Mahire, on nije bio ni skup, ni... Ma nije to bolan stvar utam, nije to... Šta je ovo? Kako je ovo mašina? Zašto je ovo? Ovo. Handampre, njega. Zašto? Šta čisti ovo? Ne, bolan, nije ta marka, to je sve... Fuš. Čekaj, vidim. Ma evo ti reflektora, ovo ti obožavaš. Oni solarni. Da može svugdje vina tako. To je fino. Je solarni. Pa ja. Evo treba staviti u šadrvan. Koju? Koju, mama? Evo ga. Ja volim ovo. Papagaja. Je to paja papaja? Papaja. Kaže, pravila sam papaju. Evo ga, šta je ovo? Pa šta on čisti sad i ne piše šta čisti? Tu. Ne. Znaš šta bi ja volila da mi sebi kupimo i da imamo? Onaj ručni, onaj usisivač. Ovako za auta. Ja sam danas htjela, boga mi kad sam bila jutros ostavila, mislila sam on će biti duže u vrtiću. Htjela ga oprati, on je katastrofa. Ništa, dedo, kad budeš imao vremena, ti. Pa otići ja, eto, kad ti ja krenu svi za mnom. Ojoj, se najle, pa hoće dijete s tobom, šta ću ja? Hoće svi s tobom. Šta moramo uzeti? Mi jedva dočekamo da si kući, da se mi s tobom. Kako ste?